Tadish Yamarako, Malian. So yeah, while I should been video merodian. I take a topic mongonga long ago over writing. So but chan of took a little topic we did now anytime beyond 3 minutes, 2 minutes beyond a little video, beyond a post guabo video mishaganisha, bakula waginating on come sometimes you get annoyed be behind pinche agoro we took. So radio go over Latin. Kwe relate ke post them meeting but check relate along tunda mat so take a mishia yegi and god tell adi and to kunine in shana look in yidin nourish anong you yidin nourish can go digger yidin nourish anong niki yon come well they can get wrong but god quite a look we can yid as you can go to ramut quag did like ko kisara go gadi sham ne tara long kisara sha ko look ko ala jin mo ngod duel goro mo ala nyamo don gori je ko ngod duel goro kan te dor be gad be ji kulli be liu ke liebdu ka gado la te ko kon ko ngeye ne nyal me se gwa nyere se cho la te ke wunu to mo ando gor kwende ala kwende to be ke look ke shodu ko ngade jo run be talk bija kwen ko kaini dia to ko kaja gwa gorete kuran wa to ko guaar an beji kwen telemete kwidu ekengu gure an nagiji tele nyam kaini ko dia ko yen kala pinyo minya na miskin be yengat so gwa bu kwen ke dia to bu ko bundan betike wud kel no ba no gishema walo hune daro baga lok mama ba gwash be jenno kama daga ni shema atan nye do shika da ke shema kien ke kwi boyfriend kien ki kwi chaw kien to live kan so arun jin wood la lugno nana ishi to ko guaar bichu to no wi gore nyamaro dian bijumi nyame shi jen my type ki mi chibru mi shi ruedo ngo yena kwa ka donga ni ngodu dol gora run tinga ni jala shi to ko guaar chi kudu moy ke dor shi je ba bani nyama ne pin wi gore she ga non dian gad mo ku yena gwi jano mo dara kan shi ni do gore ramute kwa at least ramute kwa bagad ke bokoram runu gad ke we ka da bokoram changle lo kwen ki shing mudo dian ba ngaya go kana guda ma kana roter ke liebde kana roter until jarode je kwa ka bana ba ni je pin kana tok so gad kusara cha je look okay din mingi je lawo jin dol ka tali kwa ka ngudu dol gora ka nyamuti yan ke lo ma gela puje lo din la goria kan marurun mi shido chu je chu ga chu jo ben pe la lugno shi yonen wi gori nyamungwa mo nyamete te the bare to gwa mo nyamete wada dit teni guru kwelu na me ji jak ta nyam shar mi jo lo le se gwa de sho gad so bu gwa kon tra ni sho go li gero kon chi go li gero ba chi ne long ni sara ko chawdu bi je li run cha do je be ba hin ara do bu mu wana ko kwen mendaro ala no wal chi ma no kon kwen ka man diok man wan ka dio generation dan tang mi guaya tele milare mi di shi rete to content you know but ngaje kel ala generation mugo ala taji pit kana ki technology taji dit ke je wi mon ke je seti dial sheka ger ala te ka tan men ra tang mi to nogo bi shokien bu ke ka man dan diok ki man daro kate ka tana but she goro bi chawdo go kwen ke shengo do dian okay ala wunu ma kwa ka tero mamenti shingot da kwa ga ti tian to ngot ka da matitin jana ala nyal akini no kwen lari jala ojin in the future goro but ke shengo do dian goro but ka ga to ngon ko ta wunu reason la kun ka mantu ngon o gor kan ga to ngon but tan wunu siang je la we je ke chection ko tan nyet gwa ngot ke nyedo ku kan paten le lo de la nyamu gwa no kana la luguno shi shup shingi yo shi rued be shu tung ye ku chen ke le ko de ne dia la meno man tude I understand the situation okay but take a tan nyet ku yen ter ka bang so tika mecha laranin lari je la in the future goro butika mandaro kantini na kana menina na te ka tan nyet me chala te ka tan nyet nogo bi man kien bi ka bitika bi chaw kien bi kan ka mandaro so nyet shi ro bi ka yenok ban mi nyal mi she gor to ko na bi
bichada to kashim no di antie ke wuni tiare atong mi to gora mani sheke pala kaka we are nyidi to goro bi bishaw kien buka to kamera ki men yo men wan se maroko na rodi en chitera ko rodan ngar dak shagwa no shi ko no runi biya wadak ke ishu ni ti shi mo gwala akoro chiter gari shwa ne ter me kon bo bine yelip chine yetol kelip but chagwa biya ne ter karundi bine yelip karundi karun biya bani ne pinshi chagwa